Liyekhetha igumgedlela inkosi enkulu ubhombela isitimela samampondo baba mkhulu uNkulunkulu phakade. Amen. Ekufeni kwakhe uJesu, inkolo ubuNazaretha yasala yaqhubeka ngenxa yokuthi phela babekhona abefundisi bakhe uJesu. Yadlondlobala kakhulu le nkolo yobuNazaretha nakuso isigodi sakhona eNazaretha babekhona ababehlala khona. Lokho kwawacasula kakhulu nawo amaJuda ayesezinikele kuwo umbuso wamaRoma. Bayikhuluma lento yaze yafika kuwo amaRoma ukuthi lezi zimfundiso zikaJesu ebelokhu ezifundisa abantu zisekhona lapha ezweni. Nabo abaSadusi abaFarisi babekhona khona lapho belwisana nale nkolo, njengoba bona abantu bakwa-Israyeli abaningi base bezinikele kuyo inkolo okwakuthiwa i-Greco-Roman religion. Inkolo yakhona phela eRome behlanganisa nayo eyaseGreece. Kodwa inkolo eyayisitha kakhulu yiyo leyo buNazaretha okufanele kuliwe nayo iqedwe nya, njengoba inkosi yawo uNazaretha isifile. Bazingelwa kakhulu abafundisi bakhe uJesu, abanye babalekela baze bayofika e-Ethiopia bebulawa. Ilapho kwaze kwafika khona isiqhwaga sakhona eRoma lesi kwakuthiwa nguPawuli. Lesi siqhwaga saseRoma okuthiwa nguPawuli sasifana ncamashi nalesi esathunyelwa khona ezweni lakwaZulu. Lesi phela kwakuthiwa uLord Kitchener esafike sabulala saqhotha imbokodo ngesisekelo, sibulala amabhunu kanye nabo abantu abamnyama esafike safaka nazo izifo ezagulisa abantu kakhulu, sashisa namasimu amabhunu namasimu abantu abamnyama. Lesi siqhwaga sasisuka khona eBritain size ngokuphuthumayo ukuthi sizobulala abantu. Naye uPawuli lona wayeze ngawo lo mqondo ukuthi wayaziwa ukuthi umaligajo, nangempela wawenza kahle lo msebenzi wokuthi abulale amaNazaretha ukuze kuphele inyanga lenkolo kaNkulunkulu yobuNazaretha. Kwaqhubeka isikhathi uPawuli wabona ukuthi lokubulala kwakhe abantu ngathemba kanje akuwenzi kahle umsebenzi wokuthi bephele nyala babantu. Ungcono aqhamuke nelinye iqhinga lokuthi akabajoyine laba bantu ukuze azoshintsha le nkolo yobuNazaretha. Ilapho-ke uPawuli aqhamuka nawo lamanga akhe awakhuluma wathi usejeziswe uyena uJesu, embuza ngokuthi ubabulalelani abantu bakhe, emjizisa ngawo phela umbani wezulu. Lokho kwamsebenzela kahle kakhulu uPawuli, ngoba bagcine sebemkholwa abantu lokho ayekusho. Ilapho-ke athola khona lesi sikhundla uPawuli ukuthi abe yinkosi yamaNazaretha, ayohlala esihlalweni sakhe uJesu lona wayeyinkosi yamaJuda, eyinkosi yamaNazaretha. Ilapho kwaqala khona ukonakala kwezinto, lapho uPawuli yaseqala esebhala imibono yakhe-ke manje kulo leli testamente elisha. Lokhu kwakubanga yona impikiswano ngoba abafundi bakaJesu ayebeyingcosana ababesasele babebona ukuthi lo muntu useyabushintsha lobo buNazaretha, njengoba wayeseqhamuke nayo indaba yezambulo zakhe yedwa eseqhamuka nazo ezibhala lapha eBhayibhelini, efundisa ngazo abantu ethi wembulelwe uJesu ngaphandle kokuthi axhumane nabafundi bakaJesu ababengamaNazaretha bazi yonke ingonuluka yobuNazaretha. Zonke izinto ayesefundisa ngazo uPawuli zaziphambene nezinto ezazifundisa uJesu. Lento yadala enkulu ingxabano phakathi kwabapostoli naye uPawuli, okwenza ukuthi begcina behlukene ngoba phela yena umpostoli Pawuli wayephethe lona ivangeli lokuthi wembulelwe nguJesu, lona phela ongasekho. Abantu akade behamba naye uJesu bazi yonke imfundiso yakhe ebaphikisa, elokhu eme ngalo igama lokuthi wembulelwe, futhi yena ubone uJesu. Kodwa izimfundiso zakhe zaziphambene nezikaJesu, njengoba waphinde waqhamuka nalo ivangeli
likaNkulunkulu oziqu zintathu. Yilapho uPhawuli wabhala khona izincwadi eziningi ezifinyelela ku-14 ezibhalela amabandla ahlukene kwelaseGalathiya, kwabaseRoma, kwabaseKorinte bokuqala nabesibili, Efesu, Filipi, Kolose, Timotheyu wokuqala nowesibili, Thesalonika wokuqala nowesibili, ekaThayithasi, ekaFilimoni, kuze kuyofika kuyo incwadi yamaHebheru. Yilapho uPawuli ayesebaxove khona amakhanda ebatshela nokuthi senidukile nishiya ivangeli likaKristu, namukela elinye ivangeli esho phela ivangeli elaliphushwa yibo abafundi bakaJesu. Esho ethi kukhona abathile abanikhathazayo, bazama ukunivimba kuleli vangeli likaKristu, esho bona abafundi bakaJesu. Ethi noma kungaqhamuka umuntu noma ingilosi evela ezulwini ezonishumayeza ngelinye ivangeli akungelona leli vangeli enginifundisa ngalo, ningamlaleli. Ilapho uPawuli anqoba khona kwa-Israyeli ukuthi ayihlakaze lenkolo yamaNazaretha, njengoba wayesephethe ivangeli lakhe ethi yena ubonane noJesu eqamba amanga engakaze yahlangane naye, ngisho esaphila wayengamazi nokuthi wayenjani. Uyena futhi uPawuli owafika nalo ivangeli lokuthi uJesu wafela izono zomhlaba, wavuka ngosuku lwesithathu. Lokho kwakubamangaza kakhulu abafundi bakaJesu, ngoba uJesu yena wayebafundisile ukuthi abashumayeze abantu ukuthi baphenduke ezonweni, bekhonze uNkulunkulu menzi wezulu nomhlaba, bese belandela imithetho yobuNazaretha eyafika naye uMose. Naye uJesu akaze azwakale ekhuluma ngendaba uNkulunkulu ongunxantathu oziqu zintathu, kodwa kwivangeli lakhe uPawuli ayezikhandile lona ukuhlakaza ubuNazaretha, njengoba wayesehleli kuso isihlalo sikaJesu esebizwa ngayo inkosi yamaNazaretha. Kuzo zonke lezi ncwadi ayezibhalile yena uPawuli wayebancenga kakhulu abantu ukuthi ababe abalandeli bakhe. Ethi yingakho ethumele indodana yakhe ethembekile, lowo phela kwakuwuye uTimotheyu, owayezobakhumbuza ebafundisa ngaye uKristu onguyise phela uPawuli. Uye futhi uPawuli lona owafika nalo leli vangeli lokuthi uze ungene ezulwini, yamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wakho. Uye futhi uPawuli lona owaqhamuka nabo ukuthi umthetho wananulezwa esiphambanweni naye uJesu. Ukufa nokuvuka kwaJesu asisekho isidingo sokugcina umthetho, ngoba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuJesu Kristu. Abakaningi kakhulu lamanga akhe uPawuli ngeke uze uwaqede lapho wathatha khona leli vangeli lobuNazaretha bakwa-Israyeli, walisabalalisa yonke indawo laze layofika khona eRoma. Kodwa yena uJesu wayeshiye ebatshelile abafundi bakhe ukuthi ningahambi ngendlela yabezizwe, nasemizini yamaSamariya ningangeni, kepha hambani niye ezimvini ezidukile zendlu ka-Israyeli. Hambani nishumayele nithi umbuso wezulu usufikile. uJesu wayengafuni ukuthi leli vangeli lize liyofika kulezi zizwe eziyizitha zobuNazaretha. Akukho lapho kutholakala khona uJesu ethi kuze ubone umbuso wezulu kufanele wamukele mina njengenkosi nomsindisi wakho. Kodwa ngaso sonke isikhathi wayehlezi kuyo imithetho kaMose, ethi uma ufuna ukubona umbuso wezulu gcina imithetho kaMose, ungabulali, ungaphingi, ungeli, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho, hlonipha uyihlo nonyoko, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ephinde ethi yabela abampofu abahluphekayo ukuze ubone umbuso wezulu. Lonke lolu tavatava olaselibangwe wuye uPhawuli kwabanga ukuthi kube nesiyaluyalu esikhulu khona ezweni lakwa-Israyeli. Bemkhuza abapostoli ukuthi yeka lento yakho uqhamuka nayo ukuthi wena ubonane noJesu, awumazi, ingqondo yakho yonke lena. Njengoba uPawuli wayeliRoma, wayiphikisana nayo yonke imithetho eyayenziwa kwa-Israyeli yase-Afrika, njengoba wayivala naso isithembu.
ethi kube kuya ngaye ngabe indoda iba nomfazi oyedwa. Ephikisana nesiko lakhona lamaJuda lokusoka, exabene naso sonke isintu sase-Afrika. Bathi uma bemkhuza kakhulu abafundi bakaJesu ngalezi zinto azenzayo, waduba wasuka lapho wahamba, waphuma elakhe ibandla. Njengoba ekufeni kwakhe uJesu wayishiye yena phela uPetru njengomholi wawo amaNazaretha. Basala kanjalo abapostoli bakaJesu lapha babezinze khona eJerusalema. UPawuli wathi uma esefika ezweni lakubo naye wathanda esakhe isizinda esisha, kanye nayo inkolo eyayisizokhonza uJesu njengoNkulunkulu wabo, njengoba kwa-Israyeli eJerusalema wayebashiye besakhonza uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. UPawuli wabesegcoba kabusha abafundisi bakhe ababezophuma besabalale kulo lonke izwe beshumayele leli vangeli elisha elifike nayo uPawuli ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Yilapho wasekukhona oJesu ababili, uJesu onguNkulunkulu noJesu wakwa-Israyeli owayengumprofethi kaNkulunkulu. Lemfundiso yakhe uPawuli phela yayande ngawo amagama ayethi uma kufika omunye ezonifundisa ngomunye uJesu ningamukeli. Wayesho phela yena uJesu ongumprofethi ngoba yena wayesebafundise ngayo uJesu onguNkulunkulu wakhe wokuzakhela. Wanqoba kanjalo kuPawuli ngokuhlakaza lona ibandla lamaNazaretha. Kwasala ingcosana eyayingaphansi kwakhe uPetru, okuyena owayesaphethe amaNazaretha akwa-Israyeli. uPawuli aphathe wona amaNazaretha aseRoma kanye nezinye izizwe ezixubaxubene. Nakhona kwa-Israyeli ayekhona amaNazaretha akhe uPawuli ayekholelwa kuye. Waqhubeka isikhathi waze wafa uPetru nabo bonke abafundi bakaJesu, kanye naye uPawuli wafa waphela iminyaka engu-200. Lamabandla ehlukene kabili kwaze kwafika sona isikhathi sokuthi kungene abanye kulezi ikhundla ezimbili, isikhundla sikaPawuli nesikhundla sikaPetru. Ngaleso sikhathi kwase kukhona yena umbusi omkhulu wakhona eYurophu uConstantine ngawo unyaka ka-325 AD. Lapho uConstantine wayebusa lamazwe ngokukhululeka, kodwa exakwe yiwo lo msindo wezenkolo ezehlukene izigaba ezimbili, ebuza ukuthi kanti kwenze njani? Ngiyabusa khona kodwa khona umsindo khona ongase udale ubungozi esihlalweni sami. Yilapho uConstantine wabiza khona imbizo enkulu eyaba seNisia, iCouncil of Nicaea. Ngaleso sikhathi iqembu lakhe uPawuli lase liholwa uye umbhishobhi omkhulu u-Athanasius. Bese kuthi amaNazaretha akwa-Israyeli lawa ayephethwe nguPetru ayeseholwa umbhishobhi u-Arius. Babe sebephekwa ngemibuzo lapho ukuthi abachaze ngalezi inkolo zabo. Bageqa amagula bobabili, kwatholakala ukuthi u-Athanasius uliRoma, uhlezi esihlalweni sakhe umpostoli Pawuli owayeliRoma, kanti naye uConstantine uliRoma, okwenza ukuthi yena umbuso omkhulu uConstantine athathe uhlangothi lakhe u-Athanasius okwakuwuhlangothi likampostoli uPawuli. Lolu hlangothi lakwa-Israyeli lakwaJuda lwamaNazaretha kaPetru naye uJesu olwaluphethwe uye u-Arius lwachithwa. Yilapho naye uConstantine waqinisa wathi kusukela namhlanje inkolo yebandla yokuthi uNkulunkulu uziqu zintathu. Kwaba buhlungu kakhulu lokho ku-Arius owayephethe inkolo yakwa-Israyeli, inkolo yobuNazaretha bukaJesu noPetru, ngoba uConstantine waphinde wanquma ukuthi zonke lezi ncwadi zakwa-Israyeli, amabhayibheli phela akhona aye-2 miliyoni. Wathi uConstantine awashiswe onke lamabhayibheli, phinde ivalwe inkolo yamaNazaretha akwa-Israyeli. Waphinde washaya umthetho wokuthi wonke umuntu oyobe ephikisa lenkolo entsha manje aseyikhanda yena uConstantine ayibiza ngayo iChristianity,
Kwakuyinkolo eyayingaphansi kwakhe phela uPawuli, lena yayisiphethwe uye u-Athanasius. Wathi oyoyiphikisa kuyomela abulawe uJuda. Bayibulala kanjalo inkolo yokukhonza uNkulunkulu oyedwa. Kwabe sekusala yona inkolo yobuKristu kaNkulunkulu oziqu zintathu noNkulunkulu onguJesu. Ilapho kwaba khona kwasuka izibhodongo ngesikhathi phela sebebulawa laba ababehamba naye u-Arius. Naye u-Arius wakhona kwa-Israyeli owayephethe inkolo yamaNazaretha waphulukundlela wabaleka. Ilapho umsebenzi kaMpostoli uPawuli wafike waphelela khona ukuqeda ngale nkolo yobuNazaretha, esesebenzisa umqondo hhayi inkemba ayekade eyisebenzisa. Nayo imizamo yakhe uJesu yafeyila kanjalo ngenkolo ayeyilethile khona emhlabeni. Kwasala inkolo kaPawuli. Umhlaba wonke wadumisa inkolo kaPawuli. Njengoba naye uConstantine wabe eseyengeza lenkolo ngesiphambano esaba umbono wakhe ayewubona uvela emafini. Okwatolikwa lokho ngokuthi uphawu lwakhe lokunqoba. Lesi siphambano sasabalala umhlaba wonke, safakwa kuwo phela amasonto ayo inkolo yobuKristu, esasichaza ukuthi amaRoma anqobile umhlaba wonke jikelele. Abefundisi babe sebeqamba amanga bethi uphawu lesiphambano okwafela kuso uJesu emnqamlezweni, kanti uphawu lombulali uConstantine the Great. Siyambongela umpostoli Pawuli ukuthi wakwazi ukunqoba amaNazaretha waqeda ngenkolo kaNkulunkulu noma esalala kobandana. Kodwa imizamo yakhe phela ifeyilile ngoba nangu uShembe esebuya nayo lenkolo yasemandulo yobuNazaretha. Liyaguga kwegubukela nomzulo amafutha omkhovu 20 emnesoka phakathi.